دما خوش ببینرین هجا ایرو دوی طبق 2022 روشان روشا سیشمی بویا رو گشتدن هری سرکی و هری بالکشین لسرانسری جهانی رو دانه امی حول بدن دنوا 20 دقیقه چین جهانی ده شواره پیشکش بکن. بلیل پایتخت افغانستان کابل شفی القاعده ایمن الزواهری هاتا کشتن سروک دولت نیبان امریکای بایدن را گاند کو ایرش به ریادرونا که پیک هاتیا گوت عدالت به جهات و افری و بری تروریست جئیدی تونهیه. United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan that killed the emir of Al-Qaeda. سروک دولت یک بوین امریکا جو بایدن دو ایواری بداخویانی که را گاند کو ایمن الظواهری یه به اصل خو مصری دشوا شمی یک شمیده لکابوله به ایریشه که بدرونهی هاته کشتن. بایدن دیار کرد که ایریشا بدرونهی به فرماناوی هاتیه کرن و گوت عدالت به جهات و افره و بری تروریست ایدی تونه. ایمن الظواهری یک جوان کسان بو کل جیهان هریزده جالی دولت یک بوین امریکای و دهاته لگرین کرن. جبودی تناوی جی 25 میلیون دلار و که دیاری دست نشان کربو. ظواهری پشتی که اسامه بن لادن لپاکستان جالی امریکای و هاتا کشتن 10,011 بو شفی القاعده. ظواهری جالی امریکای و که یک جبر پرسیاری سرکه یا ایریشا 11 ایلونه دهات نرخاندن و بیتری 3,000 کسی جیانا خوش دستابون. لگوری رایدارن امریکی ظواهری گلک جاران و بدم دریجی دردکته شانشینه و بویرنگی هاته تثبیت کرن. ایمن الظواهری ده سال 1951 ده لمصر جدایک بویا. ده سال 1974 و 1977 ده ناو ارتشا مصر ده لشکر بو. ده سال 1988 پیوندی به القاعده رکریه و یک جوان کسان بو که ده سال 1908 ده بکشتنا سروک ویدمی مصری انور سادات ده ها توانبار کرن. رایدارین امریکی دیار کرن که هبونا ظواهریا لکابوله بم پیکرنا اشکره یا پیمانا 10,020 آب طالبانی ریا. لگوری پیمانا که دنافبرا امریکا و طالبان یا لدو حیاهاتا مهر کرن دویا بو القاعده لافغانستان تونه با. پشتی وی پیمان طالبان ده طبقه 10,021 ده ببود استلادار. بلی هر کشتنا شفی القاعده ظواهری ده قادا نافنتوی ده جی دنگ فدا ظواهری یه لافغانستان هاتی کشتن طالبان عاجز کریه ده دمکه که طالبان ایرش وکه بمپیکرنا سروریا خاکا ولاد بناف کرده ریوبریا عربستان سعودی جی کیف خوشیا خوانی زمان. پشتی سروکی امریکای جو بایدن کشتنا شفی القاعده ایمن ظواهری راگهاند هلوستا دسپیک جه طالبانی هات. بردف که طالبان زبح الله مجاهدین بیکو بحثا ظواهری بکه به داخلینه که ایرش شرمزار کرد. مجاهد کد اف ایرش بمپیکرنا سروریا افغانستانیه او بمپیکرنا ریگز ناف دولتیه. ایرش لدجی برجواندیا واشنطنیین لافغانستانیه. لآلیه کدن عربستان سعودی کیف خوشیا خویا درباره بویری دا آنی زمان. وزارت کاری دروی یا سعودی به داخلینیه که راگاند که دست ظواهری دیگه لک ایرشین تروریستی ینس لسعودی و امریکایی ده هبام. هر وها آن زمان که دست وید کشتنا به هزاران کسین بیکنه دشی هبام. آلوزیا تایوانی چین و امریکانیا پیشبری هفت دمکه که سروکا مجلس نونران یا امریکای پلوسی لسر ریا تایوانیه گفین چینی جه هر دمی توشتر بونه ریوبریا پکینی دبیجه اوی لهمبری سردان بیدنگ نمینن واشنطن جی دبیجه مافی پلوسی یش بو سردان تایوانی هیه دوین آوری ده حکمت تایوانی جی خواه لهمبری ایرشه که محتمل آچینی آمده دیگه. داخوازا سردان مجلسا نونران امریکا نانسی پیلوسی یا به تایوانه ریوبریا چینی بهرس کریه. آلوزیا لسر مجاری دنابرا پکین و واشنطن ده درکتی دوام دکه. او آلوزی دروژوا کوشکا سپی دبو. کوردیناتور راگهاندنا استراتیجیک آکنسیا اولهیانتوی یا قصر سپی جون کربی دی جیوینه که چپمنیه ده دیار کر
گو مافی پیلوسی هیا گو سردانا تایوانی بکه. کربی وها گوت. مافی سروک ملسی هیا گو سردانا تایوانی بکه. مینا گلک اندامین دن ین کنگریه او جی بره بی آلوزی رو بده دکاره سردانا تایوانی بکه. کربی بالکشان سر وی یکی گو سردانا پیلوسی یاش بو تایوانی سیاست امریکای یا دربار تایوانی ده نگوهریه. کربی آنی زمان گو چین آمده ید روژن پیش ده به پروواکسیون لشکری یجبو به سردانه برسوه بده و افتشتانی زمان. مگودی ام پشتوانی سرخابونا تایوانی ناکن. آلوزیا نابر آلیان تنه بدانوستندران دکاره پیک وره. بگوتنه که حسان چین جبو تنگاوا تایوانی بخا آلوزیا کنو روشاهی جبوی پوتانسیولک دای آوا کرن. جبو وی وکه حجت بکار بینه تو سردان توننه. لگوری نوچهند چاپمنی امریکا و تایوانی داتین پارو کرن ایرو وی پولیسی سردانا تایوانی بکه. پشتی گو پیلوسی شبا خواه لور درباز کر و روژا دن جگراوه وگره. هزن اولکاری ین تایوانی جی جبو اولکاری پیلوسی تبدیر دا آستا هری بلنده گرتنه. امریکا جی 4 کشتین خواه شاندن هریمه. دو جاره کدن ریوبریا بکینه به زمان تند هلوست نشانده. بردف که وزارت کار دربه چاو لیجان هشیار کرد گو اگر پیلوسی بچه تایوانه او ارتشا چینه دزگریدای نمینه. بری بینرین هیجا ده دمکی ده کو نقاشا چوینا پلوسی و نچوینا وی دهاتا کرنده نهاد وان کلیانده سروکا مجلس نرانیا دولت یکبون آمریکای نانسی پلوسی لتایوانیه و لنوا تایوانی جی اولکاریه که زیده و تفگره که زیده اولکاریه جالیه ریوبریا ولاد و تیگرتن بریانها جی وزارت کاری درویا چینی حکمت واشنطن هشار کربن که ده روشکا سردانا پلوسی ده اوی آمریکا بردیره که مزن جه بیک آنین خواب ده لهمبری ویه که جی واشنطن راگهاند کو سردانا سروکا مجلس نونران یا امریکا نانسی پلوسی یا جبو تایوانی راوایه و جبویه که جی دناوا دمک کو نقاشین چوینا پلوسی یا جبو تایوانی دهاتن کرن ده هرچی قاسی برتک دردکت لی دیاره کو پلوسی جا خوادا نکت و نهاجی ده وان کلیانده لناوا تایوانی لپایتخت تایپیه جبو اولکاری جی لناوا تایوانی اولکاریه که زیده جالیه هزین اولکاری و پاراستنی ین تایوانی و تی گرتن و افدیمنی که هنها جی لسر اکرانان دبینن جی پایتختا تایوان تایپیه که اولکاریه که ده چونو حاطنیه که جبو شاندیه که لگل پلوسی بری خوابدن ناونده ریوبریه جی جالیه هزین ترافیک ین تایوانی و تی گرتن. بری بینرین هجا پشتی آلوزیا تایوانی ام به روشا لأوکراینی دوام بکن لأوکراینی شری وکالت یکو امریکا لدیش روسیه دیده مشاندن هر کود چکراند به امریکا جبو تمن شری هی دریجی بکه آلیکاریا مادی جبو ریوبریا کیوی زیده کریه وزارت کاری درویا امریکا یا راگهاند کو 505 میلیون دلار دنیا آلیکاریا لشکری جبو اوکراینی هاتیه داین به ویه کره پشتوانیا امریکا یا بو کیوی گهشتیه 8 میلیارد و 700 میلیون دلاری. روسیا ایریشن خواه ین لروجلاتی اوکرانیای دجوار کریه. هم وقتی ویه که امریکا پشتوانیا با اوکرانیای زیدت که وزارت کارن دربه یا امریکای تکلداری آلیکاریا بوری و بریا کیوی دکن داخویانی اک نویسکی و شاند. وزارت ifade انگل اوکراینای گو افزیده 5 مهن دبن ریشه هوانه و به عقل روسیای دیه جبو پاراستنا ولاد و آزادی خو الهام دده جهان بکارتینه. بهتری پنجی حوالبند و هفکارین امریکای لدیجی ریشه روسیا لسر اوکراینیا پشتوانیا کیف دکن. هاتا کسکرن گو ولدیجی ایریشن اوکراینیای پشتگیری سروری و یکیتی آخا اوکراینیای بدومینن. دداخویانی ده دیار کرن گو دولت یک بوی امریکا و 505 میلیون دلار آلیکاری لشکری دن
bide Ukraynayê. Bi vê yekê mijara alîkariya Amerîka hatanaha bo Kiyevê dayî gihaştiye 8.7 milyar dolarî. Di daxuyaniyê de hat diyarkirin got di pakêta alîkariya leşkerî ya navbûrî de cebelxaneyên pergala roketên topavêj a HIMARS û pergalên topên 155 milîmetreyî hene. Di vê navberê de dadgeha bilind a Rûsyayê Tabûra Azov wekî rêxistina terorê nas kir. Tabûra Azovstal di şerê li bajarê Mariupol yê li rojhilatê Ukraynayê de derbên xurt li artêşa Rûsyayê dabû. Çekên nukleerî piştî ketî jiyana mirovan û heta niha weke metirsiya herî mezin tê dîtin tenê şaştiyeke biçûk jî dikare dawiyê li her tiştê bîne. Sekreterê Giştî yê Netewên Yekbûyî Antonio Guterres anî ziman ku ji ber heta niha şerekên nukleerî pêk nehatiye, cîhan bi şansa û got divê çekên nukleerî bêne tunekirin. Sekreterê Giştî yê Netewên Yekbûyî Antonio Guterres hişyarî da ku cîhan li ber şer û felaketeke tirsnak a nukleeriye ku ji serdema şerê sar ve wekî wiyan nehatiye dîtin. Guterres di vekirina konferansa ku bi bejdariya welatên peymana nukleerî li Netewên Yekbûyî hat darxistin, axivî û got ji ber zêdebûna tansiyonên cîhanî tunekirina nukleerî ya mirovahiyê tenê têgihiştineke hesabek şaş bi têrê dike. Peymana pîşîgirtina belavbûna çekên nukleerî ya yekê tîrmeha 1968 hatî imzekirin. Metirsiya çekên nukleerî piştî krîza mûşekî ya Kubayê wekî bûyera ku cîhan herî zêde nêzîkî metirsiya şerên nukleerî bû hate dîtin. Peyman rê li ber zêdetir welatan girt ku çekên nukleerî bi dest bixin û bi mebesta veguhestina gav bi gav ber bi pêçkirina atomî ve. Peyman hema bêj aliye hemû welatên cîhanê ve hatiye imzekirin. Welatên ku imze nekirin û tê texmînkirin ku çekên nukleerî hene Hindistan, İsraîl, Kurya Bakur û Pakistanin. From the Middle East and the Korean Peninsula. Sekreterê Giştî yê Netewên Yekbûyî got ev şanseke mezin e ku heta niha cîhan ber bi keraseteke nukleerî ve vekişiya û bang kir ku cîhan ji nukleerî bê paqişkirin. Guterres bi domdarî ev tiştanî ziman bexet nikare bibe stratejiyek li hember veguhertina tansiyonan jeopolitîk ber bi şerên nukleerî ve weke mertalek neyê dîtin. Guterres diyar kir ku aloziya navneteweyî derketiya lûtkeyên nû û bi taybetî Ukrayna, Kurya û rojhilata navîn nîşanda. Çend roj piştî ku Rûsya êrişî Ukraynayê kir, Serokê Rûsyayê Vladimir Putin hêzên nukleerî xist nava hişyariyê û fikar zêde kir. Putin gef li kesên ku wê li dijî Rûsyayê bisekinin xwaribû ku ew ê rastî encamên ku heta niha kesên nedîtine bên. И в память о его подвиге, об этом свершении. Director General Grossi, thank you all for your loss. Ji aliyê din ve Wezîrê Karê Derve yê Amerîkayê Antonio Blinken, Rûsya bi şerxwaziyê tawanbar kir û bibîrxist ku Ukrayna di sala 1994 de li beramberî gerantiyên ewlehiyeyên Rûsya û hin welatên din dest ji çekên nukleerî serdema Sovyetê berda. Hejmara çekên nukleerî ku di nîveka salên 1980 de dihat fikirîn ku dora 60,000 ye. Lê niha tê texmînkirin ku dora 13,000 çekên nukleerî hene. Li seranserî cîhanê neh welat hene ku tê zanîn ku çekên atomî hene. Li Iraqê hêrsa desthilatdariyê rewşa aniye ber şereke çekdarî parlamentoya welat bûye navenda çaleke alîgirên Sadir di vê navberê de wê têkildarî bûyerên dawiyên li Iraqê civînek di navbera Sadr û Amirî de pêk were. Li gorî agahiyên hatine bidestxistin wê serokê eniya tevgera Sadr Muqtede Sadr û serokê hevpeymana Fetih Hadi Amirî bicivin. Têgotin ve her du alî li ser bûyerên dawiyên li Iraqê biaxivin. Gorî heman agahiyan wê civîn li herêma Henan ya Necefê pêk were û wê ji çarçoveya hemahangiyê serokê hevpeymana Fetih Amirî tevlî civînê bibe. Lê nehate zanîn wê kengê civîn pêk were.
دوی نابری ده صادر جالیگرین خواه دا خواست کر که چالکیا خواه درخن دروی پارلمنتوی اوگات چالکیا خواه دنو 72 ساعتین ماین ده لدردورا پارلمنتوی بدومینن. هجای گوتنیه 3 تیرما 2022 و لسر بانگا مقتده صادر آلیگرین صادر دا کتن کولانان. اف 4 روژن آلیگرین صادر دناوا آواهی پارلمنتویا عراقی دنه. صادر خواه پیشاندانن شوک شورشکی بناو دکن. بلیدنا برا امریکا و ایرانی دشی جاره کدن پیامین گف خوارنی دجوار بونه امریکای جزای نور لسر پترولا ایرانی فرس کر تارانجی راگهاند کو و برسوه که بلس یندشی جزایان ورداین. امریکا جزای نور لسر 6 شرکتین پشتگیریا بازرگانیا نفت و برهمین پتروکیمیایی تهرانی دکرم فرس کرد. بردف که وزارت کارین در و یا ایرانی ناصر کنانی به داخلینی کنیویسکی برتگ نشانا وان جزایان دا. ناصر کنانی دیار کرکو تفی هولدانین نافنتوی ین جبو جنوب دسپیکرنا دانوستاندن نوکلیاری ین امریکای جبو سپاندنا تولیان لسر آبوریا والی دودلی نبون. کنانی اشارت به ویه که کرکو تفی ریوبریا سروکی امریکای جو بایدن گلک جاران سیاستا زختی یا سروکی بری دونالد ترامپ رخنه دیکرجی لی او بخواه همان پولیتیکایان دومینه. شرکتین کو امریکا جزا لسروان برینه جو هنگ کنگ، سنگاپور و اماراتینه. بردف که آژانس انرژی اتمی ایرانی بحروس کمال وندی جی تلویزیون فرمی ایرانی را آخوی او دیار کرد که فرمان هریکینا گازی به سدان سنترافوژین کو ده زنگین کرنا اورانیومی ده تینه بکار آنین هاتیه داین. بله سری امریکایی به شوات او بویرین خوازایر دیشل روش آوای ایالتا کالیفورنیا ده شواتی زیانک مزن بیگ آنیه لکنتکای جی جبر لحی او شامتینا آخی جمارا کسین کو جیانا خواهی دزدانه گهشت 37. شواتا گل ایالتا کالیفورنیا دست پیکری به روژان دوام دکه. دیدما خباتین بمراندنا شوات و خلاص کرنا ولاتیان ده جنازه دو کسان هاتن دیتن. جنازه لناوا وسایت که شویتیایی هات دیتن. اوفیسا شریف او ولایت سایس کیوبال کشاندن گو اف شواتا هری مزن یا 1022 گو لحریم دوام دکه. لحریم به هزاران کس جبو جه اولتر هاتن و گوهستن. جبر گرما زیده یا لحرمه مترسیا زیده بونا شوات هیه. رایدارین آگرکوژ راگهاندن گو سدما شواتا گو لباکور کالیفورنیایه لنزی سینوری ایالتا ارگانه درکتیه هنجی نای زانین. شواتا نافبوری هاتانها لقادک بقاسی 225 کیلومتر چارگوشه بلاف بویه. جبر لهیه لروجابای نفدا و باکور ارزونای گلک ریین گودچن پارکا نتوایی یا گلیه مارنیه یا گشتیاری آ ایالت هاتن گرتن. ده همان دمه ده شواتا کدن آل باکور روجابای نبارسکا بو سدما و گوهستنا خلکه لحرمه. والی کینتاگی اندیه باشیر دیار کر گوشبو بارانا خورد تو لحیه یا گو لحرما چیایی یا ایالت بباندور بو اجمارا کسین جانا خوش دست دانه درکت 37. خلک حرم هشیاری دا گوبای زیده دبه مترسیه کدن بخوره بینه. فرماندار پاراستنا نشتیمانی امریکی جنرال دانیال هوکانسون دیار کر گو 400 کس به هلیکوپتر جهرم رزگار کرنه. بهتری 12,000 کس به الکتریک مانه و هری کم 300 کس جی لستارگاهن هاتنه بجه کرن. بری بینرین هجام لوردگیشین داوی بولتن آخوی جهانی و تبیشین حتی صبح جاری کردن ورین پیشیا و بمینندنا و خیر و خوشیده هر شاد و بختار بن.